I veliki pozdrav svima, dobrodošli u novi video. Danas počinjemo snimanje druge sezone serijala Greške u TV serijama na ovom kanalu. Serijal će zagarantovano imati 15 epizoda, možda i malo više, ne mogu vam potvrditi. Uglavnom, tema ove sezone bit će jednostavno nastavak istorijskih grešaka, zanimljivosti o nekim TV serijama, a uradit ćemo i jedan specijalan klip u kome ćemo vam ispričati, u kom ću vam ja ispričati novosti o tome šta ćemo sve gledati u budućnosti na našim televizorima, i to je to. Danas ćemo se baciti na seriju Na granici i ovo je zapravo drugi deo zanimljivosti o seriji Na granici. Analizirat ćemo 7 zanimljivosti koje sam ja prikupio, tako da ću se odmah baciti i na samu sadržinu. U prošloj sezoni smo uradili prvi deo toga koji nije bio toliko detaljan, ali ovo ima više detalja koje ćemo vam sada otkriti. Pa ćemo odmah i da se bacimo. Prva zanimljivost koju bismo mogli da vam otkriju, koju bih vam ja otkrio jeste, a to već i vi svi znate, da uvodnu špicu izvode hrvatski pevači Danijela Martinović i Jole. U Hrvatskoj vam je često slučaj da uvodnu špicu izvode hrvatski pevači, oni dalje neguju to, dok je kod nas to već bilo nekada, a nekada i sada bude. Druga zanimljivost koju vam mogu otkriti jeste da se u ovom slučaju desila prva filmska uloga za 3 glumca koja su glumila, a to su sve bile glavne uloge: Nadija Cvitanović kao Petra Masle, Marko Brajić kao Luka Penava i Fabijan Pavao Medvešak kao Božidar Gnječ. Nakon toga ima jedna zanimljivost koju ste također znali, a to je da su Asim Ugljen i Žarko Radić već u seriji Kud puklo da puklo, kao i u ovoj, tumačili oca i sina u ulogama. Također, u seriji Kud puklo da puklo, kao i u ovoj, pojavljuju se pored njih i Milan Štrljić, Barbara Vicković, Tijana Pečenčić i Momčilo Otašević. Zatim, 31.12.2018. godine je emitovana epizoda koja je imala preko 300.000 gledaoca i to je najgledanija epizoda. 30. maja je Nova TV potvrdila da će se druga sezona serije emitovati u jesen. I posljednja zanimljivost, a to je da je prva sezona emitovana i da je bila najgledanija. Eto, to je, ljudi, to što se tiče ovog klipa. Ja se nadam da ste uživali. Ako jeste, lajkujte video, subscribeujte se na kanal, a mi se vidimo u nekom od sljedećih klipova. Do tada, veliki pozdrav. Ćao.